uthi ngempela bafika bazophuza lokutshwala yathi nana ebantwini abo bebezophuza kuyoqhamuka okuyisiyabhiyabhana nje ukuboneke nalo izwe lingenakho sokuphuma emabhodweni ukuthi nakho omama bakuhebeza lapho ngapha ukuye eziko izizwe nakho ziyakuhebeza wayesethi-ke wabese bephuza abantu bahamba wayesebiza lokho okuyisiyabhiyabhana bakulalele ofika kusasa ekuseni uzobhekela wena la uzophuza lokutshwala bakho wedwa fike ekuseni ingakafiki muntu nampela lokhu ngajabula lokhu kanti lo mkhulu uzovuka ebusuku aye kulendlu kubekwe kuyona utshwala thatha ipiki nefoshela afika kude endlini phakathi oshona phansi wayesethatha iy'khumba zonke zey'nkomo kwakumakuhlatshwe la ikhaya wayeseyidlala la endlini wavala umgodi le ndoda ithe iqhamuka uhle iphandle vele useyilindile wathi akungene lapha endlini ulapha emsamo utshwala babo yangena ithe mayihamba phezu kwey'khumba yanyathela la kukhonde nomgodi yashona phansi yezwakala ikhala phansi wayesengene egijima wabuyisa isivalo wayigwaza ngomkhonto yafa wayeseyisika umuntu bayo abantu bayo wabusika wabuthatha wayenyangeni afika inyanga yamhlanganisa nemithi umgqibe phakathi lola endlini afika inyanga yahlanganisa nemithi yahlanganisa yayisimthutshela ngentambo lenusingi yayisemfake emqaleni yathi ifa lakho le ntombela ayikho into ongeke ube nayo balenga-ke lobuntu balonsizwa lapha emqaleni kuyena lapha ezandleni kwakunelokhu uzanza abantu besimame izitho zangasese yayibabulalela ehlanzeni le ndoda iye ngakho enyangeni uthi kushembe ubona ntombela ube sakhe endaweni ethile uhamba unkosikazi uthi nina uma senikhuluma senithethe idlozi ibiza le ndoda eyafa yangayo ezulwini yangayo emndenini ngoba endleleni yayo kumi amasenda le ndoda eyayibulala nalo muntu eyamgqibayo ebhekile yabo zonke lezi inkomo zabantu besimameke ezazilapha esandleni izona lezi ezidla yonke into enithi la ikhanda yabo yayibabulala yabo manje ukuthi lona cala-ke ntombela elikhona kini hamba-ke nilanda inkomo nizonikela lapha kuthethwe icala likababa mkhulu wakho ukuze sikhiphe lezi icubu zemzimba yabantu ahamba nazo azwagcatshwa nazo ungaziyi ilapho-ke le ndoda yawuntombela yabona khona shef ukuthi ubanje oba kuhlale ngudwana idlala amaphepha nje ngithwele usiza hayi manje yini emkhohlisayo imali senkampanini negama elikhulu phela kayibone le ndima ushayela hayi leyo nto lehlupha abantu manje ukhona amgcine ehlala la kamasha nomsewayo emakhaya ngoba kwaku-2015 no isilahla amatende imelele nosuke emile osuke kusho impikisi akusho impikisi ukuthi hayi ilanda isiphathanga kahle sizenziswa asekushaya isikhathi sasesithi thina no indaba le ndoda ngoba inkosi iyathi singabaphazamisa abantu kufuna sike iyenzela isiguga bese samtrayinikelelela enkosini zangu sishaya isibhuqu sasizangu senkosini hayi baba sihlupha indoda laphana kwangolesihlanu sahamba safike sabika ngesabatha sashaya isigubhu lesihlanu sabika ngesabatha baba
umdala nje wayo ukuthi ngale ekuseni ngesonto phambi kokuba esontweni layo lakwaJesu iqale izingeli siyavuka-ke le nsizwa ngesonto iyahamba iya lapha kwaJesu iyahamba iyozingela akuzingeleni kwayo le nsizwa noma nje ake ngithi maze befika ngomsombuluko ekuseni esitimeleni bashumayela bayibona le nsizwa bashaya intshumayelo ethulele bayishaya intshumayelo ethulele bashaya intshumayelo ifika isivumo amen nabavuma ukuthi hayi babona ukuthi noma usibantana na yena-ke lo manje futhi ushambe njalo ukuthi ngabe umsebenzi wesomatha nje umsombuluko seku-right ukuthi hayi sithule siqinisele hayi ayisikusuthi sesizomela ayisithake nimeni manje isiteshi sesisondele la inehla khona angene ngixoxeleni ushambe lona uyisimo esinjani zishambe uyile simo esihlale sisisho hawu yini udliwa yini wena siyakubona ukuthi awuyena le ntobela umuntu esimazini lensizwe heyi liyangibona naba ngumpostoli wokuqina umuntu angishumayezayo ngaze ngalandela inkolo kaJesu ngihlangane nowesabatha aphinga ibhesha esontweni leli umuntu okuyena oyimente yami kuloku kukhona kwakaJesu nihlangana naye oyiphingela ibhesha hayi bo manje inkinga lapha ikuwo hey lo muntu lona ungitshela inkinga ungithi mina kuye usushada wena ungamufuni kashamba itensile lalela-ke ngikutshela umngane wami sengakhetha inkolo kashembe ushembe wangendelisile lapho futhi ungakafiki emangeni wathi wena kiba yikho enye into ngaphandle kaJesu wathi sengiyakutshela-ke manje ikhona ushembe lalela ngahamba ngawuzingela njengomkhuba wethu ekuseni nezinja zami eziwu-7 masifika sivuse inyamazane nje kahle ekuseni salele siyijahe siyixoshe nezinja siyixoshe size sifike endaweni ewumgele siyilandele ukuthi ngingene nami nezinja singene phakathi size sifike la okuqonda khona futhi uzashintsha umoya manje usubanda kakhulu sengathi sefrijini ukuthi hayi ngase ngiyima ngase ngishaya ikhwela ngayiphezulu seseziyaphendula futhi ma ngithi ngizilapha phambi komnyango womgele sekukhona imambe emnyama silwane sakamhlolo babona bulazi uthi imi phambi komgele emnyango ngingaphakathi ibe sangweni uthi ngathi ngithi uthi zayikhonkotha izinja ngathi iyasondela ithi uthi yayibulala zowu-7 izinja zami zowu-7 uthi yayibulala 7 of them zafa uthi eyiwempembe uthi yabona isiyibulele uthi sekusele mina nazi izinja iqumbile lapha ngabuhlungu uthi ngathandaza ngaze ngasho ngeyilimi hayi bacace ukuthi hayi ngiyayishola uthi base kuthi nkathi ngibona ukuthi le mamba uthi imamba inomkhoba omubi imamba yabona ivelithi yabona imiyazi isuke la yakhona futhi yabona besigadlile nje ey'njeni eziwu-7 sivele edinini uthi yayisithi le nsizwa ngizofa impela ayisithi shembe uma ngabe uNkulunkulu njengoba kuhlale kuzo laba bantu abanesicefo esitimeleni ngicela ungisize futhi bavele waqamuka umnikazi waleli sonto bombela isitimela somampolo wathi hawu sekunjalo mfana wami uthi angimazi aqhamukayo uthi yazi wafika into eqaleni wathi ekhuluma kanjalo wabekhomba le mamba wabeyikhomba ngemini emibili kanje wayikhomba la emehlweni uthi yayiseyehla yayisibheka phansi uthi yayisiphuma eceleni komgele wayesethi ubonile wathi ngibonile namhlanje uthi ngubani wathi buyela-ke manje utshele bonke labantu ukuthi
akukho lutho ngale kwaJesu ukuthi ngikhona mina Iblensiza ngihlangane nalomfowethu manje wangitshela lento manje nami njengoba ngikhonile hayi ngoba kukhonto engangiyibonile ngangizwe indaba eziningi mina ngiyithanda ngoba yabona mina isikhathi esiningi ngikhuluma indaba yomuntu okungathi manje ngathiwa siyihlalela phansi yamfuna sinamthola yabona nje ngiyakhumbula umfowethu kumele la imbizi emsakazweni wathi manje ushembu wethu sumanga ngapha ngakithi ufika kungenza phela amasonto amathathu inkosi yedamini uthi wafika umndeni walomuntu isihambe inkosi uthi ngayibhala inkosi esangweni ngaphakamisa izandla ngakhonza ngathi Nkosi ngisize uthi yayisima atshela izimali ukuthi akami uthi yayisefisimile wayefisimile njengoba kwenzani inkunzi wathi baba ngihamba lana kumndeni Khazani nashashana wathi Nkosi silahlekelwe umuntu phoseke edamini sekuphele amasonto amathathu isitembe sesitshuzile ibhano isembizini akabonakali phansi wathi kuthumane mlanda futhi bawaletha amanzi ngesigubhu se-akwila yathi inkosi kuthumane mlanda amanzi futhi aqale sakhona isigubhu esisile fana na u-1 litha we-akwila uthi yayizindlela ifaka umuntu ophakathi yakhuluma nje kabiletha phela izinto zawo zasezulwini ngazizwathiteni uthi yayisemkhiphi yayisithi kusasa ekuseni ney'khathi zokuthandana nihambe nimaphelezele mfundisi nifike nithathele amanzi lawo niwathele edamini phakathi niwathele edamini lalo leli dama aphosele kuthi uzophuma umzimba wakho kodwa useshonile bathi baba akusena nkinga ma izophuma lesimncane uthi yayisavuka inkosi abaphelezele isafika samchina leli khwini lamanzi ashemba abusisiwe edamini sawasela phakathi uthi mfowethu sasa sisivuka nathi okhalisi uthi hayi samjani hayi indaba yakusasa uthi kwathi kwakhona umveli wathi hayi buka lapho yayibona le kanti yini lesu beyisididana mpela umuntu nomuntu ngoba kumele yenzeka phambi kwakhe le wayofakaza lezi ndaba kodwa yena hayi madoda lapha kwamafumu indodana kwasuka ayikho leyo masa ifike onyazini ngo-2017 phakathi nesonto ukhanyile ufakazi umshumayeli wayekhona ifika le ndoda ithi baba sengihambe iy'nyanga ngahamba amathandazi nenkinga yodwa make kwashona ilanga phenduka izulu phezu komuzi wami lishaye izindlu ngiyakhumbula ukanye wayisho lento wangitshela ngixoxela lombalo uqhubeka uthi le ndoda sengihambe saphethe indaba kwala ngisho bacelela omakhelwane lingena khona abantu basangifuna abantu ngihambe ngekhweni lami lingena khona manje shembe kuthiwa ngise kuwe uthi ubaba yathi uyayizwa le ndaba malume uyayizwa le ndaba uphinde mnumzane kuthiwa iphindwa iqala phansi laselithi unyazi uyabona la fike ekugcineni laselithi uyayalonto idalwa yini ilona lathi lapha abafana bakho wayesekhaya wasethi abafana bakho babelusile inkomo belusele phezu komkhulu uthukele phezu komkhulu uthukele lona omunye fethi isililingi waphuma inkosazana uyezwa yamanzi igeza ihle iphekwetshe bayibona bakudelana ukuthi bani ozoyibona base beyishaya ukuthi lo mncane wayishayiso laqhuba yangena emanzini ubona-ke kwenzeka le nto inkosazana yamanzi yathi isiqalekisa ifuna isolana kwenzekani phezu komuzi wayo kwakudumisa shaya ibani shaya usho umuzi uba iqondane naye naye kuphela hayi makhelwane
Lifuna yena. Uthi kwakubeka imnyama lelivele liqondane naye lidume lithela imvula. Lishaya nomoya. Ngamaphumulo. Indoda yafika igqoke ijakhethi emnyama eleda. Uthi ungathethi sathi sathi isilwane sasezulwini yabona manje ufike ekugcineni izungu akusakhathazela sasesithi hamba uye ekhaya sambuza ukuthi unayo imbuzi wathi uzungubaba sathi hamba-ke ezungu ufike uthathe imbuzi ekhaya emhlophe engenabalandaba uye nayo laphaya esileni bazokukhombisa labafana la benza khona lento uthi uyofika le mbuzi ukhulume eceleni thina abasibanibani sibobane kanjena sizocela intethelelo yes hey wathi uma imukelekile wathi uyobona kuyoqubuka inkungu eyovala wathi make kwavala inkungu wosuka ngoba le nkungu lena kuyobe kusuka yena udade wamanzi uyofika athathe le mbuzi yophenduka iziba sibe bombo khombisa ukuthi imukelekile intathelo yakho nathi thina boshe bese simfakile iso yebo yes ithi le ndoda ahamba afike ngakwenza lokho ngempela kwenza nje obeshilo ushena kuze kube namhlanje ihlele emzini wakhe Kodwa uzungu singamthola hey uba noma uthi yabo abantu abasebefika kanje akulula umthongo ngoba usuke efike ngaleso sikhathi naye exakekela Sambela ukhanyile uthayile uthi into engiyibonile uthi kanti sifikile le ndoda kubaba izongonga ithi baba bengingasalali hawo mfowethu shonde uthi bengingasalali uthi kanti silala mayi imbuzi ithi ingasekho yebo kuyobe kuyamukeleka kodwa manje ithi ikhona hayi kuyobe sekubuye hayi baba omlungu hayi awusho ngasho nesithini hayi enye indaba lena engani ukuthi yansizwa ngisayibona yakamhlonge show hey kwani insizwa yayidelela ushembe yakamhlonge useyinyanga yesu ngase ashintshe inyanga yezulu angithi uyabona kuqala ukuthi uNazaretha abamdelelekile naseyibholeni safunde eyibholeni uthathwa kancane nesihlushwa kuze kusho noma isela kwesihlutha esikhosha yabona nje wenziwe nje inyangeko nalensizwa le yangixoxela sithe kwentaba iKhenani sidla nje lapho uthi yona yambona kanjani shela ithi yona yayiwadelela amaNazaretha nasesikoleni nje uthisha vele amaNazaretha ayidelela uyedumiswa yiNazaretha bese kuba yilezo inganeke ezibalwa endaweni uthi ngakubo kunesiziba lesi siziba esingakuba idlula inyoni phezulu mayeke yedlula ishona phansi lesi siziba siwelwa inkomo kuphela nakhona isiwela igijima ayiweli hamba kancane uthi sike sihlale ngelinye ilanga some sidabuka inhlabathi ibe uvapha uyitshela ukuthi ashila amanzi kodwa uma kwanyathela kushona phansi awuphinde utholakala uthi ngelinye ilanga wavuka ekuseni wakhipha iy'nkomo wahamba ney'nkomo zehlanzeni kwakuyisonto the lapha esezojika uthi aveleni inkomo yaphambi uyashona khona agijima ethi uyoyinqanda le nkomo yavele yaqhamula phezu kwaso angithi isomile yaqhamula phezu kwaso wabe sathi uyagijima ukuthi wabhambe kwashona phansi uma esephansi emanzini wathi uyafika nangu ubaba ngibona umnikazi wamanzi uthi ithule lena yamanzi iyambuka uthi kwagijima abantu bayobika ukuthi usibantu bani uthathwa amanzi kanje uthi into eyayenziwa yilesi silwane samanzi sambamba ngesonto ngolesithathu safike samveza phakathi nesimo sambamba ngomlomo samveza ezineni usuke nawo kuya phezulu uthi ngakusasa wehla wavele sevela ngamadolo manje ngolesine wehla wavela ngokhanga ngolesihlanu sevela ngomkhanga uthi kwathi ngesabatha sasithela nayo lapho
uthi akazi kwenzakalani kodwa kwaqhamuka umkhulu wayegqoke ingubo emhlophe nejazi elimnyama wafika wakhuluma nalesi silwane wathi ungamezi lutho ngeke manje seyamazi ushembe uthi ubani uthi samlalela lesilwane uthi savuma ngamakhanda onke u7 kanye sathi ngeke uyena ozohamba etshela abantu esikoleni besafunda ukuthi ushembe ubani uthi lo mbhemu samthatha isilwane samkhiphela ngaphandle wayesebuza lo mkhulu wathi angazi mina uthi ngathi mina cha sathi mina ngushembe inyanga yesu shembe wesithathu uthi sasesimshiya ngaphandle isilwane umzimba wakhe wonke isikhumba sasingekho eyobuki suke ekhanda sokuphuma endaweni wayebomvu isikhumba sikho uthi wahlala esibhedlela 6 months ebhandishiwe esibhedlela ukuthi aphile kwaze kwaba ngaphela ukhandeka isikhumba esisha waphuma wathi efika esikoleni kukhulunywa indaba yakhe wathi uMisi ngicela ukunika usibanibani akayitshela abantu la emthandazweni ukuthi ushembe uyini ufikeni uthi le ndoda ngayixoxa indaba yami esikoleni kwakukhala wonke umuntu ingenisi ngoba phela abantu bendawo babebona ukuthi udumile yebo for isikhathi esidala so akulutho bangena akulula futhi uphinde uphumende iyaziwa leya ndawo angene inento yakhona liya after aphume inyanga ayikho kodwa uyaphila hayi obuya kusipa umtshela iyalele lensizwa eyabuya kubo emini kwabhaka lithithulile yabuya udate wathi sipa lensizwa umxoxele hayi ngasekuthula ngathi yake nizele hayi uthi kaMbhemu lensizwa le yangishasba ngijubula kodwa yayinento yabantu abahlwa ngijubula kodwa eyayingamsukela umuntu kodwa mawubhekene naye kwakwazini hayi iyaphela ke ngawe futhi insizwa kube kunethaveni yalapha endleleni kuba mina qhamuka abantu ababegqokise okwamasosha futhi yathi lensizwa babona mama balance store kuba ndibazibhile yathi balance store yathi ngiyababona laba bantu bezekini bazongijubula futhi ngizawukuvila nalami namhlanje ngiyahamba hawu bakhulu iyaziphi ngiyasibhamu yangasithinda ngisithinda isibhamu yangabaleka ngisho ukubaleka bathi befika nje kuthiwa basho ngolutho bavuma ngamakanda labuyele waqoqa baphela njengesibani bashoko wangcwatshwa 3 days engcwatshiwe babuye emnganeni womakhelwane inkosazana yeyi wesisi ngiyixola izandla ngihlala ngihlupha ngihleka moya esopeni angizenza ngiyaphuthuma sengimele inkanda ngabona ushefu wathi kimi mhlembe unginikeza izinsuku ezintathu ukuthi abasekhaya behambe bongenzela ithikithi ekufeni kuzobe selivala isango lami emva kwethu ley'ntathu ekhaya ngabe ngakwethu inkosazana iyavuka yayo ngiyachazela ncane kanti kufika usibanibani lapho umkhulumela inkinga uthi base bale ngane ungaphinduzela uma ungazizothi ungasifaka nethuna bangapha uzazi uzosuyazi lapha ungaphindi ukuyizela ekhaya intombazane yaphuma nenkosazane yahamba washwa ukuhlwa kokuqala bavukwa yaphuma nesibonakalo esibuzo awu wenze njani awu yazi ukuthi ngikosile sorry ngizocela ukuvuka ngiyesasa ayishuthile yakho-ke yavuka yakusasa yabatshela hayi ubuyile lo muntu manje angisazi mina lenze njani ngoba imina ongasalayo bese seletha abalapha ekhaya
bengiyini bangiphatha namhlanje-ke yina kodwa sengidlale ngitshela kakhulu kuyenza le nto mina nginesizini yakho inkosi ngizodlala emini baba isitolo bekuza abantu angena insizwa yavalana uxoshana abantu njengoba yabaxoshela bavala abantu bahamba bavalele daningi umbaba nomama kudalwa yini ukuthi ngisengizozinhlanhla ushembe wangabe sayibani izono zami zabantu engibabuyela nalo ethi hambani niyo ngenza ngithile ngakhonoza wadela niyabona manje bashona indaba namhlanje bashaya u4 ningakwenzele lokho umuzi wonke ngiyawuvala ilensizo ngixoxela amajola abangiqala ukugibela nabesethisa engalandwa ngawo emsebenzini uthi ngalandwa emsebenzini uthi kwathiwa konje ubani ongasilekelela owazi izinto zakashembe uthi kwalandwa mina emsebenzini kwathiwa siphelezele siyositshengisa lezi zinto zamathikithi abantu abangasekho kade sefikile usibani balugeti basekamlandisa ukuthi kade sefikile futhi usitshele ma-ke lashona namhlanje ithikithi lingekho kodwa ushembe livala isanga naye uzobevala umuzi igcwaleke le inofakazi wayo usikwala usikwala ulokusehleni lova ngihamba nenkosi emakhanda wanca yena ongakuthatha umtsheli khona indaba esakasayixoxelwa umajola umtsheli khona indaba esakasayixoxelwa umajola uthi wena uyayazi yale nsizwa eyafa idutshuliwe yabuye emini kwabhakubo ngoba babengafuna ukuyenzela ithikithi layikhaya futhi lo mbhemu ngafika ngomeseji sekuhleli ukuthi kangihambe ngithi manini hayi ngoba ngibikela abangani hayi uthi ngifuna ukubheka phela ngihamba kayikhulu kodwa ngoba baselokhonje hey sibakhombile le nsizwa yakhona sokuthi lakhiwa khona munye ophethe ikhiye ngayo yonke uthi yabona lesikhathi uhambe luvala isango lami nami ngiyavala la ekhaya ngizongibona kahle ukuba nami ngazi benizobantu bexoxa ngami enye-ke isibongo sayo hayi isibongo kutshela uyayazi washo isibongo sakubo senithi kwakusasa lalela-ke sengivala sihamba ngomgwaqo lalela-ke sesivala kuthi kuwukusho lesiyavala ukulangami yayivala ezathanda lalela ngifanele ukufana umfundisi uthi yayibona imoto lemhlophe double cab ihlesele lapha ngayo ithi mina yokuthi ayathele yona enaniyazi ithi mlama uzuyofana ukuthi kodwa le ubaba kuyahamba ngayo wayiphiwa yinhlanisi uJesu Steke ngiyaxoxela nje le nkulumo ngoba wena sorry mkhulu ngiyaxoxela nje ngoba uyinhlanisi ukuthi omunye umuntu angeke ngithande umkhohlane uzothatha ngenye indlela yawo ikhulumele la uthi kwafika insizwa ilethe imoto ubaba wafaka abazulu bakhe imoto yangaba igeni uthi kwavela kwafika insizwa yathi umfundisi ngilethe imoto yakho ilokubhuki manje sengisayinile yonke into yothatha lole uyelo form uyise la uthi umfundisi esashaqile ukuthi ngingakhingelwe imoto ebese kuqhamuka imoto efanayo uthi le nsizwa lalelayo ufike unyazi kumina ekhaya emzini kababamkhulu ngalele ngibhekile ngihleli ukuthi iV esithi ngomlafika ngehle sihlale nathi ngihleli kuso sofa wami ngaguqa phansi yathi inkosi njengoba uneyimoto eziwu5 yazi umfundisi ucwenza la senayo imoto sinathi baba Nkosi yamakhosi wathi uyabona imoto le ivan yakhe double cab ibinje imoto yakhe umfundisi thatha le moto uhamba umuphi umfundisi ngithathe kusho mina umuphi ungamthathi ngisho imali umuphi baba Nkosi yamakhosi uthi yabe sikhuluma nje nezinye izinto ukuthi ngathuluka ngamazi nje uthi uyafika inkosikazi iphumele ekishini mina hene kababa kasibani uthi hey uthi wangifica ngomenkwe uthi yini kodwa ubona ispoke yini uthi mathona awumbonanga wena ubaba
ukuthi babezala ukuzalayo ukuthi ngikhuluma ngonyazi mina unyazi siyasangana-ke nawasibani bami ngiyakhumbula ukuthi abaphathi manje bayilento abayiyo ngase ngivele ngivuka ngiyithatha imoto bekabile ngifundisi nakho namanje ngifundisi leyo moto ohamba ngayo mina ngangithi-ke yiyo kuphela mhlawumbe uyibhalele ibhithini uthi hayi ngisukuyenye uthi hayi sekuyenye kuseyona hayi ngoba heyi khona enye intokazi la eMlazi yakanjani heyi kanjani ngakutholela yona kwi-interview ukuthi yahlanganaphi nenyanga yezulu la eMlazi kadi inosizi ithi yahlangana nenyanga ingamazi ayilona iNazaretha yayingakulona iNazaretha ithi yathi mayihlangana nayo lo mkhulu ombokisundehle wabiza ngegama layo washo sawubona mntanami waba isibonga esisho bathi uzalo bani ithi le ngane yamusho mawayo wasekho ngiyambona lona ade bembeka ngesonto edlule isho mawayo le ngakathena ngathi pho uhlala lapha esisho esithi hayi nami ngihlala nje mawujiki khona kushintsha ngezulu ngathi hayi nami ngihlala khona la kade mawujiki khona nje lapho umuzwa mhlawumbe ejikeni ithi le ntombazana hayi ngoba ngiyamqala lo mkhulu nje futhi ukhomba ngasekhaya ngiyamqala lo mkhulu la wayesethi uyaphi athi ngiyakhandwa wathi uthi angibasebekhuluma-ko mina wayesethi hayi kuhambe kahleke ithi ngase ngifuna ukumbona ukuthi ungenaphi ithi ngathi ngiyaphenduka ngoba ngamgcina ethi uhambe kahleke ngase kube ngathi ngiyahamba ngifuna ukumcoda sengithatha amagxaka mayithi ngiyaphenduka ngisambona hawu ethi ngiyagijima ngifuna umbona ushonephi lutho ethi hayi ngibuya ngihambe ngiye kwa-anti fike u-anti ihlale exoxe nomyeni wakhe bangenzela ukudla bese ngisukuma ngithi ngiyasukuma nangi lomkhulu esithombeni kwa-anti hayi bo anti ubani lo athi adayi ushembe lo inyanga yezulu ithi uhlalaphi uthi nayo inyanga yezulu yashintsha ngo-95 ibhanti athi angibuza uthi nethi ngisho ukuthi ayisekho emhlabeni yakuthi ngo-95 ethi lona hayi unamanga kade ngihlangana naye mina emgwaqeni ngikhulumile naye kanti manje ngoba ngizala athi lona ngibuza athi angakutshele begqoke kanje uthe umuzi wakho lapha kade ekhonini athi akasekho nehlahla nje kuyibonela ushela angazi kwenzakalani kuleyo ngane ngoba ithi yathi uma isifika othimweni lathi uthimo nehlahla isibusiso esasithwele uma wakho sawela kuwe ukuthi yathi ebheke wangena malini eyayingayazi iqhamukaphi hey ithi yafika isapha ebheke eyayingasazi sibaba ubani kanjani eyathi mayisiya ibuyela othingweni yathi uthi ngani ngathi isibusiso sikamabesolo noma wayipho ushebe lo uhlangana naye kwadi uzulungisa into zakini kusho ukuthi inyanga yezulu umkhuba wakhumbula indaba esabhala ngayo kaSibusiso uShangasi eyamkhipha azomkhipha ilento emshiya esibhedlela ePretoria esenenhliziyo yewashi inyanga yezulu ifika imkhipha esibhedlela nje kuzofuna amaphoyisa ebuhleni nje ngoba kuzofuna lo muntu lo ungene ngendlela lolo daba lalo interview yini hayi wavulela umuntu okungafanele uvulele hey inyanga yezulu umfana kaHlongwane la eMlazi khona umbhemo othiwa uShongwane mhlawumbe umajungane uzomasi besimbiza u-Abraham Intshele nje bejwayele ukuhamba nomfokathusi waseshoko kwaseyinandani konje bevame ukungena ntambama emsazweni bechaza ngemsamo hayi thile uShongwane waphanganyelwa nje idlozi lakhe lamjikela lento yani majona yokuthi noma-ke ngabe uzalelwe lokushini sewuphendukilwa yiNazaretha wena funa phela iy'mpande zakho ukuthi wayesukaphi baba wami nize nifike la eloshini suka hayi yena akangayinaka leyo nto kunalokho wasiza abanye abantu lamphendukela idlozi namhlanje ugula ngekhaya yebo yavele wafika inkosi kuyena yathi
wena mfana ukuzinto zakho ilungu ngani ubuyele eKhabonyongo ngoba ubaba wakho kumkhulu kakhulu lapho aliki hayi lo mfana uyi-security nangampela wathi kubezelele uthe emsebenzini wavele washayiswa imoto mayelele esibhedlela kufika inyanga yezulu yathi hayi awunalutho yabo lesibaze sila ekuqaleni awephukile khululeke besenzela thina boshembe ukunika imali yokuthi ugane wakho umuzwa abanye kathi uyihambisa kusasa iy'nkomo kusasa ziyahamba iy'nkomo le nto yakuncimishini ekakhanyile le phekomfula umkhomazi nakhona uma wakhona kwafika iwuka lafela mtshele lethi fanele sebephelile abantu bekade beyamaroma lithi wena hamba abantu bakini bafuna ukungeniswa hayi manje yasinayo imali uthi lithi uyagula ungani ubhalisa impesheni hayi angikuli indawo umuntu uyagula uthi awuphethwa amazinyo wahola impesheni yamazinyo ukuthi uphethwa amazinyo owenza umsebenzi asikhona ngofakazi bantu hayi ushembuka izinto ungayikholwa ikholwa umuntu osuke ekholwa khona Usibonele nomkhizi lo wadudulwa ngama AK47 awu6 bephupha imali wasentuzuma hayi angimazi akusafanele umazi okwavele kwehliphu phezulu beyolanda imali yakhe emlazi la kwavikwa qhamuka abafana wabahlanganisela ngentambo wabashaya ngiyamkhumbula umkhizi wavele kwehliphu lathi ntwi laselivele imbozo babedula sebedubule emfwini yena loo nto seyizwa ngemanager ka-KFC intombazane imtshentayi wena unethe wena wathi uthuthi basebevele kwehliphu lakumboza bonke sebedubule nebadubule emfwini vele wavula ibulletproof wathi nayi indoda wave ezinyanga ezulu nansi indoda okuyiyona engisizile ngimpele nami ngiyifakile yazi aye